Hai korang ada tak? Kalau korang ada, korang subscribe dulu YouTube channel Fuisham. Korang saya sentiasa suka korang, selalu korang. Cepat subscribe korang. Okay, jom kita tengok video kita buat tempat. Tak habis lagi korang, banyak lagi korang. Korang 1, 2, subscribe dulu tau. 1, 2, subscribe dulu tau. Jangan lupa like and subscribe and like and share tau. 1, 2, 3, 4, 5. Taklah kita lepas ni tau. Habis dah. Habis dah tengok. Okay, korang sebelum tu korang jangan lupa like and subscribe and like tau. Saya sentiasa suka korang, selalu korang subscribe tau. Subscribe. Okay korang, kita jumpa lagi next video. Korang banyak lagi korang subscribe dulu. Okay korang, kita jumpa lagi next video. Bye bye. Bye korang. Bye korang. Bye korang. Bye korang. Bye korang. Bye.